Hah? Udah kembali 25. Apa? Iya ya. Pakong. Pakong. Pakong, gue coba gak? Pakong. Ini kok duit coba. Oh iya gimana? Hah? Hah? Mas? Takok lah sahuri. Lah takok jarane ngeneng. Mana? Panggilan kami tujukan kepada saudara Samuel dan saudara Yosef dimohon untuk segera berkumpul di belakang ballroom Karangteri. Kami sekali lagi panggilan kami tujukan kepada saudara Samuel dan saudara Yosef dimohon untuk segera merapat ke belakang ballroom Karangteri. Terima kasih. Iki lho, segam.
Wong anti kamera. Buak wong bento pecah lho. Wong angger brak ae.